Dobar večer, dragi posjetitelji. Sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da vas vidim u velikom broju u Žitnici Rupe na ovogodišnjoj 19. noći muzeja. Pa evo, prema našemu programu koji je ove godine rezultirao vrlo vrijednom izložbom koja se zove Čarolija tekstila i koju možete pogledati dole u prizemlju, mi smo odlučili da u suradnji s našim folklornim ansamblom Linđom, zahvaljujući gosparu ravnatelju Kljunku, Vlahu Kljunku, zahvaljujući kolegicama iz Linđa, Marici Vlahinić i Eni Mutapčić koje vode garderobu i fundus, da napravimo jedan mali presjek njihova fundusa koji na neki način zapravo se nadovezuje na ono što smo mi ponudili našoj publici u prizemlju. Fundus Linđa je jako bogat, on se gradio već od 60-ih ustrajnim terenskim istraživanjima i zaista je uz naš muzej jedan vrijedan čuvar baštine, možemo reći čitave jugoistočne Europe. I evo, to je jedan od razloga zašto smo ih izabrali za partnera i zašto se uvijek nekako na toj nekoj zajedničkoj liniji možemo uključiti u projekte. Naime, večeras uz mene tu su i moje kolegice, voditeljice zbirki Barbara Margaretić i Branka Hajdić, koje unutar svojih zbirki obrađuju pojedine teme, bilo nacionalne tekstilne baštine, bilo izvan nacionalne, odnosno susjednih zemalja, i one će sukladno večerašnjoj folklornoj reviji, koje će nam zapravo izvesti djevojke članice Linđa, svojim stručnim komentarima približiti nošnje pojedinih krajeva i zapravo da vidimo koje su to razlike, koje su to sličnosti između hrvatskih i drugih nošnji, kako onih panonskih, kako onih dinarskih, kako onih koji su nastale pod alpskim utjecajem, dakle središnje Europe. Sve to ima jednu svoju priču koju ovako možda na prvi pogled kad samo nošnje prodefiliraju ne možete vidjeti ni saznati. Pa ja više ne bih dužio, nadam se da ćete uživati u ovoj večeri, u ovoj ljepoti hrvatske baštine i europske baštine i prepustio bi riječ svojoj kolegici Barbari Margaretić koja će vas uvesti u ovu prvu etapu. Inače ova folklorna revija će biti zapravo od 3 etape: Hrvatska, susjedne zemlje i muško odijevanje. Hvala vam najljepša, uživajte u programu. Dobar večer svima, sve vas lijepo pozdravljam. Na izložbi Čarolija tekstila prikazali smo najsvečanije narodne nošnje koje čuvamo u našem fundusu iz područja sjeverne nizinske Hrvatske, Posavine, Moslavine, Slavonije i Baranje. A večeras na ovoj modnoj folklornoj reviji prikazat ćemo one najsvečanije djevojačke nošnje koje mi u našem fundusu u Dubrovačkim muzejima nemamo, ali evo vrijednim trudom Linđovih sakupljača u drugoj polovici 20. stoljeća su tamo i evo nekako tako će upotpuniti našu izložbu Čarolija tekstila. Prvo, svečana djevojačka nošnja dolazi nam, evo kako i sama muzika nekako nas nalože, je nošnja iz Valpovštine koja se prostire u selima između Đakova i Valpova. Riječ je o bizovačkom tipu nošnje koji je, rekli bismo, onako jedan treći oblik noćina odijevanja, čiji su osnovni dijelovi odjeće izrađeni od pamučnog finog platna, ukrašeni bogatim šupljikavim rupičastim vezom, takozvanim šlingerajom. Košulja opleće sastoji se od širokih rukava, zatim slijedi suknja ispod koje se nalaze prvo jedna osnovna ravna podsuknja te dvije ukručene, također ukrašene šlinkanim vezom koji je još dodatno uokviren plavim koncem. Tako da upravo te ukručene 2 do 3 podsuknje i sama ova suknja poprimaju oblik krinoline. Inače, mnogi istraživači koji su radili ovaj oblik nošnje smatraju da je ona nekako nastala pod utjecajem francuske feudalne
mode koja je eto došla u Slavoniju tijekom 19. stoljeća. Tu je također i pregača, takozvana kecelja, također ukrošena šlingerajem, a dodatni dijelovi ovog svečanog djevojačkog ruha je rubac za oko vrota, izrođen od najčešće svilene tkanine, te dodatno bogato ukrošen ukrasnom tehnikom veza, takozvani zlatovez po pismu, najčešće cvjetnih motiva. I posebnost ove nošnje svakako je ovaj okovratnik koji je izrađen od nekoliko slojeva, također jedan ostatak, rekli bismo, francuske mode, mada istraživači nisu dovoljno još to sve potkrijepili istraživanjima. I djevojka je jer na glavi nosi vijenac, djevojačko oglavlje sa šiškama, to je tipična frizura koje su cure nosile u okolici sela koja pripadaju od Valpova, između Valpova i Đakova. Također djevojka ima narukvice, takozvane šticle, koje su načinjene, ispletene vunicom te dodatno ukrošene apliciranjem ovih sitnih staklenih zrnaca. I još njezini dodatni dijelovi odjeće, to jest obuvanje, su ove šarene bječve i cipele, takozvane zlate papuče. I naravno ništa bez prsnog ukrosa na ovim viskoznim vrpcama na kojima su aplicirani zlatni dukati. Na našoj izložbi dole u prizemlju čaroliji tekstila vidjet ćete znači Baranju i Slavoniju. Ovdje je bilo Valpovo, sljedeća djevojka je područje također nizinske Hrvatske, Draganić, okolica Karlovca. Osnovna odjeća izrođena od domaćeg platna, košulja, obleče, rubina, suknjana poramenice te ova krasna pregača. Njezini ukrosi izvedeni utkanicom u crvenoj boji koja je karakteristična za djevojke i mlade žene koje se spremaju doći u fazu koje će postati buduće nevjeste, buduće žene. Također bogati prsni vez oko rukava na prsnom dijelu i ramenima. Ovo su novi oblici nošnje jer stari oblici ove nošnje sezali su do listova da bi se oni negdje već od Prvog svjetskog rata skratili do pola listova, a kasnije sredinom 20. stoljeća evo tik su ispod koljena. Svakako ljepota ove odjeće je ova rubačata suknja, donji dio krila koji je dodatno ukrošen sitnim plisejima. Mlada djevojka nosi na glavi oglavlje, znači crveno je rubac, marama, izrođena najčešće od kašmira, vunenog delena, proizvodi koji su kupovani na raznim sajmovima, sajmištima i to je evo dodatno ukrošeni novim vunenim pompulinima koju zapravo evo ova nošnja pokazuje odraz žena koje su bile nositeljice tradicijskog rukotvorstva i njihov ovako jedan umjetnički uplet i jedan umjetnički dojam cijelog načina odjevanja. Nakon okolice Karlovca idemo u gornji dio Zagreba, zagrebačka sela, Šestine, Remete i tako dalje. Također odjeća, za razliku od ovih dosad koja je svi ti materijali pamučni, laneni bili plod domaće ženske radinosti.
Ove nošnje materijali su najčešće plod obrtnih tkalaca, najčešće muškaraca, tako da je njihov ukras dosta nije toliko reprezentativan i bogat kao ostali. Sastoji se također ova nošnja od bluze opleća, rubače na kikiće i fertuna ili pregače, gdje također vidite utkanu ovu liniju najčešće u crvenoj boji oko rukava i na fertunu. Djevojka na sebi nosi, osim fertuna od pamučnog platana, nosi i svilenu maramu presloženu u trokut, a povrh toga ima i prsluk, kožuh, također proizvod domaćih obrtnika koji je ukrošen dodatno apliciranim dijelovima kože te različitim kožnim i metalnim dijelovima. Taj jareći dio vune je unutra, vanjska je glatka koža, crveno naravno tvornička rubac marama koja se koristi za oglavlje i ništa naravno bez nakitaka, koralnih karluža i ovih svilenih vrpci i naravno na nogama također plod rada domaćih obrtnika, to su takozvani opanci papuče i naravno u ruci nosi njihov neizostavan dio, to je taj šestinska umbrela. Evo, to su bile 3 svečane djevojačke nošnje koje nam dolaze iz nizinskog dijela, panonskog dijela Hrvatske, znači s panonskim kulturnim utjecajem, i sada nešto što nam dolazi iz dinarskog kulturnog areala, svečana djevojačka nošnja iz Vrlike, koja je osnovni dio platnena košulja, bogato ukrošena vezom, košulja koja znači nije krojena, koja je samo, za koju je napravljen otvor kao za glavu, načinjeni rukavi s umetnutim laticama. Bogati veš se nalazi na prsnom dijelu i duž rukava i oko rukavlja. Svakako zanimljivost ove svečane odjeće je i bogata pregača koja je izrađena jednom od najstarijih tehnika tkanja, kljećanjem, pojas, 2 vrste pojasa, svakako je dominantan ovaj pojas sa školjkama koje su također ukras karakterističan za svečanu nošnju Vrlike, i povrh svega toga nosi se haljetak bez rukava, takozvani sadak, koji je ukrošen crvenom, zelenom i modrom skrletnom tkaninom, finom, na koju je apliciran sitni vez i najčešće bodom lančanca. Oglavlje je svakako karakteristično jer djevojka nosi crvenkapu na koju su aplicirani novčići, preko koje je u trokut presložena bijela marama sa vezom, i naravno zbog apotropejskih sredstava zaštite moći svakako paunovo pero, jer ova mlada djevojka uskoro će se zapravo vjenčati i postaće udana žena kada skroz mijenja oglavlje, nosi drugačije. I naravno neizostavan dio ovog načina odjevanja je i nakit koji također ima obilježja dinarskog kulturnog areala. Izrađen je najčešće od legura srebra, ponekad pozlačan i on je onako robusan, i evo ovdje je njezin prsni nakit koji evo spaja, zapravo trebao bi spajati košulju i ovaj prsluk. Evo, to je jedna, znači jedina predstavnica iz dinarskog područja.
Evo sada je završeno predstavljanje nošnji iz Hrvatske, a moja kolegica Bronka Hajdić nastavlja sa svečanim nošnjama iz susjednih zemalja. Hvala. Dobar večer vam. Dakle, ostajemo u dinarskom kraju, dinarske nošnje, pa je to nošnja iz Glamoča. A za onoga ko ne zna, to je Glamoč se nalazi u zapadnoj Bosni. Glamočko polje je nastavalo nekada ilirskim stanovništvom i ono se dugo zbog svog položaja i zbog gradina koje su okruživale to Glamočko polje odoljevalo je Rimljanima i tek nakon 200 godina je palo pod rimsku vlast. A nešto što je iz toga vremena, zašto je to bitno ostalo, je u stvari ovaj crveni ukras na košulji. Dakle, ovo je dinarska košulja koja ima taj mavez, znači crveni ukras na košulji je još iz te tunike dalmatike, poznate još iz 2. stoljeća. Dakle, ona ima jednodijelnu košulju koja je ukrašena bogatim vezom, obično u 4 boje, vunicom. Košulja je obično za svečane prilike bila mješavina lana i pamuka. Zatim ima pregaču koja je rađena u vrlo staroj tehnici, dakle to je klečanje koje je poznato još iz prathistorije se nije promijenilo. Dakle, pregača je ukrašena ne samo ovim tkanim ukrasom, već dodate su joj rese i ima našivene od vrlo fine čohe, našivke čak ponekad ima i ove ukrase kao što su, samo ćeš malo još pričekati jer nisam još gotova, dakle sa svim. Na glavi je obično bila bošča bijele boje sa ovako jednom crvenkapom. Crvenkapa je nekada bila ukrašena sa novčićima, a ova nošnja je nabavljena, dakle naš sugrađanin Sulejman Muratović Sule je 60. godina za postavljanje čuvenog glamočkog nemog kola nabavio ove nošnje. To nijemo kolo je kolo koje plešu i djevojke i mladići i kolo je koje je zapravo bez neke velike koreografije, ali je važna izdržljivost. Tako da, recimo, u ranijim stoljećima su to kolo plesale uglavnom udavače i ona koja je mogla do kraja isplesati to kolo je bila ona koja je spremna za udaju. Pa je tako, znači, izdržljivost je vrlo bitna bila u tom glamočkom nijemom kolu. Naravno, na nogama su opanci kao u svim dinarskim krajevima. To još je možda bitno reći da su i opanci kao i ovo nijemo kolo. Nijemo kolo je već zaštićeno 1982. kao nematerijalna kulturna baština svijeta pod UNESCO-om. A pokušali su i opanke, pošto su i oni posebno izrađeni i pokušavaju ih zaštititi isto kao kulturno dobro. Isto tako ona ima ukras od novaca i jedan pojas koji je sa perlicama, oni to kažu sa bobkima ukrašen. I sad se iz dinarskih krajeva selimo u Bosansku Posavinu. Dakle, naša djevojka, a djevojka je zato što ima na glavi ovaj crveni ukras koji se zove krpica, načinjen je od svile, posebno isto fino tkani ovaj ukras koji pada niz leđa i završava isto jednom svilenom trakom, znači to je oznaka djevojaštva. Na sebi ima rubaču. Rubača je stari slavenski naziv za košulju. Ona je plavljena sa plavilom, mogla se nekada i sa zelenom galicom, pa bi dobila jedan zeleni ton. Košulja je bogato ukrašena sa vezom, čipkom, perlicama. Ona je nabrana, prerezana je u struku i nabrana je i u ovratniku i u pasu. Preko košulje je vezana pregača
pa ćeš se samo okrenuti da vide, znači pregača je, možeš rastvoriti taj svoj sadak. Pregača je zavraćena i zakačena za pas, pa se u tom kraju, a znamo da Šokci vole bećarce, govorilo: oj pregačo potkićena vragom, što barabe rade pod tobom, što barabe traže pod tobom. Zatim ima jedan isto stari element odjevanja, a to je ovaj zobun u bijele boje. O njegovoj starini baš govori ta bijela boja tekstila, pošto najstariji tekstil je bio bijele boje, znači vuna koja je tkana, pa zatim valjana, sa vrlo malo ukrasa. Ovdje vidimo na malom crvenom kvadratiću izvezeni križić. Znamo da u Bosni žive različite konfesije, pa je to na neki način bila pripadnost određenoj konfesiji, zorno prikazana na odjeći. I sada dolazimo do nošnje gradskih sredina pod osmanskom vlašću. Dakle, ova nošnja je iz Vranja, nabavljena je za ples koji je Linđo plesao Vranje. Međutim, ovakav tip nošnje se nosio u svim gradovima pod osmanskom vlašću. Dakle, gotovo identična nošnja je bila i na Kosovu, i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini. Sastoji se od ovih širokih gača, hlača, dimija ili šalvara. Ove gače su ušle u modu negdje u 16. stoljeću, kad su inače hlače došle u modu i u drugim krajevima. U početku su ih nosile i muškarci i žene. U Osmanskom carstvu ovakva odjeća je, pogotovo od jako skupocjenih tkanina i ovako ukrašena sa vezom, bila privilegija samo stanovnika Osmanskog carstva, dakle Osmanlija, dok je raja mogla nositi samo odjeću crne boje. Dakle, ove iste hlače su bile samo u crnoj boji od jednostavnih materijala. Za ove hlače vrlo jednostavnog kroja bilo je potrebno negdje od 10 do 12 metara tkanine, i kad znate da je to bila neka skupocjena svila sa ovoliko ukrasa, onda znate da je to samo mogla nositi neka bogata hanuma. Inače, ona ima košulju izrađenu od svile koja ima utkane pruge, i to naziv za ovo platno je bio u stvari prizensko platno, jer se tamo najviše proizvodilo. Kosovo je bilo nekada veliki proizvođač svile, pa je za cijeli kraj okolni proizvodilo platno, pa se po tome i dobio naziv prizrensko platno. Gore ima jelek jedan, kratki prslučić. Inače, preko ovog osnovnog ruha je išlo još dugih prsluka koji su bili toliko mali. Evo, i naša sinjorina koja je baš sićušna nije mogla obući taj zlatom ukrašeni to džube, prsluk dugi, jer je to tako. Žene su nekada bile puno sitnije i muškarci, naravno. Zatim obično je za pojasom bio ili srebrni edžer, razni filigranski pasovi, a na glavi obično kao izraz i tog nekog osmanskog porijekla je bio ovakav jedan tepeluk koji je obično bio ukrašen sa novčićima, sa zlatnim ili s ovim perlicama. Obično je tu išla i još jedan zar koji prekriva. Vi znate da u muslimanskom svijetu žene pokrivaju i lice i tako da je ovdje obavezno išla jedna marama
svilena, međutim za ples je vjerojatno to bilo nepraktično, pa su onda ovako nabavljane ove. I na nogama su te orijentalne papučice, koje su mogle biti ili nanule na lani, u kojima se naravno i nije moglo plesati, ali zato su ove turske takozvane papuče na nogama. I ostajemo negdje u istom kraju, rugovska narodna nošnja, vrlo arhaična nošnja. Rugovo je u jednom klancu rijeke Bistrice na Kosovu. U Rugovu su u stvari potomci plemena Malesije iz Albanije, tako da su oni na neki način konzervirali to svoje i svoju odjeću i ruho i ostali su zatvorena cjelina, vrlo interesantna, znači ne samo po svom odjevanju, nego i po onom mačevnom plesu koje je Linđo plesao. Nešto što je bilo prije ove nošnje je jedna vrlo stara nošnja koja je nedavno zaštićena, opet pod UNESCO-om kao nematerijalna kulturna baština, i mogli smo je prije nekoliko godina vidjeti na procesiji Svetog Vlaha, žene iz Malisorke koje su bile obučene u džublete. Džubleta je jedna suknja koja je široka suknja koja je sastavljena iz traka, a nosile su, dakle, njeno porijeklo seže još u minojsko vrijeme. Dakle, zmijska božica Krete je bila prikazana u takvoj suknji. Dakle, vrlo, jedan od najstarijih načina odjevanja je sačuvan, znači, u Rugovu. Ova odjeća je slijednik toga, pa onda imamo naši istraživači koji su negdje bili na prokletijama između dva svjetska rata, su još nalazili žene koje su, dakle, imale kao ta zmijska Venera, potpuno gole grudi, obučene su bile u suknju, i kad bi neki stranac došao, one bi samo prebacile maramu preko tih grudi. Nešto od toga je ostalo na ovom dijelu, znači na ovom vezenom dijelu je taj dio koji se prekrivao, znači tu golotinju je prekrivao, pa su tako bogati taj vez je ostao na ovoj košulji koja je kratkih rukava, ima utkane pruge u samom tkivu, ima također, kako su to kratki rukavi, a vi znate da uvijek postoji tabuitet žena, u tom, pogotovo u plemenskom društvu, pa ona onda prekriva sa svojim ovim narukvicama, prekriva ruku do lakta. Isto tako ima, znači, na sebi jelek koji je terzijski rad. Obično su ove žene radile ove poslove koje su bile vezane uz proizvodnju tekstila i vez, dok su kasnije terzije radile ove jeleke koji su bogato ukrašeni sa srmom. Zatim pregača, u ovom nošnji postoji pregača prednja i zadnja pregača, ako vidite. Tako da te dvije pregače su inače nošene, su dijelovi te džublete i sada su njezini slijednici. Vrlo karakteristično je tako isto boje u ovome, vidite da je tu zastupljena, puno boja imamo na ovoj pregači, isto tako i na ovoj zadnjoj, koja na neki način isto štitila. Zašto je u stvari pregača vrlo bitna u ženskom odjevanju? Ona tu štiti taj, dakle, ono su atributi žene, ono gdje će se nekada roditi dijete, dakle, plodnost njenu. Zato je uvijek na neki način se odvlači pažnja od toga i u prijašnjim vjerovanjima, od vjerovanja u razne, da ženi može netko nauditi, pa se onda sa tim bojama odvlači pažnja od toga. Ona je isto mogla na glavi imati razne fesove, kad je bila bogata, ili ovako marame. Kasnije su, naravno, tvorničke marame preuzele puno toga od kućne radinosti. Na nogama ima bječve, vunene, pletene na 5 igala. Nekada su to, mi imamo u muzeju veliku zbirku
baš bječava sa Kosova koja su sa jako fantastičnim ukrasima i naravno opanke koji su neizostavni dio svih brđanskih stanovnika. A sada ćemo nastaviti sa, znači, ovo je bila Rugovka, a sad će doći iz istoga kraja muškarac koga će predstaviti kolega. Pa evo, nastavit ćemo u istome tonu. Dakle, Rugovo, no prije nego što dođe mladi gospodin iz Rugova, moramo reći da oni koji ne znaju, dakle, Albanci imaju dvije osnovne skupine, to su Gegi i Toski. GG, ove Malesijance, dakle, ovi koji žive u Malesiji, to su takozvani Brđani, Gorštaci, Planištarci, oni spadaju u te Gege i tu ima čitav niz plemena od Kelemena, Kastriota, Gruda, Hota, ima ih jako puno. Međutim, upravo su oni negdje sa sjevera Albanije nekako vodeći svoju stoku, jer inače ti planištarci iz Malesije zapravo se uglavnom bave ovčarstvom, oni su išli put Prokletija sa svojom stokom i nekako su utrli te prve staze do Rugova, odnosno do Rugovske klisure i tamo se pojavljuje, dakle, taj tip nošnje koji je zapravo albanski. Još prije nego što počnem na nošnju, samo bih rekao da ti Gege su zadržali neke stare običaje kao što su krvna osveta vrlo doduga, zatim zadana riječ ili besa, zatim proširene obitelji, takozvane fis obitelji. I zanimljivo je na Prokletijama isto tako da se i godina dijelila na dva posebna načina, to je da je počinjala ljetom, koje je zapravo počinjalo Đurđevim danom koji se slavio 3 dana i zatim je slijedilo 180 dana ljeta, zatim je dolazio Mitrov dan koji se slavio 2 dana i zatim je dolazilo 180 dana zime. I to je bila godina, nisu poznavali proljeće, ljeto, ništa, to je bila ovčarska godina na Prokletijama. I taj mladić koji je tipičan primjer rugovskog nošnje, on ima zapravo tkaninu, odnosno vunenu odjeću, tekstilnu tkanu u 4 niti. Možeš se otvoriti da vidimo ispod tvoje dijelove ruha. Tako je, dole možemo vidjeti tipične čakšire, takozvane, dakle to su hlače od vune, valjane, tkane. Nekada su one bile vrlo visoke i na učkur, na jednu traku su se vezivale gore, a sam tur, dakle stražnji dio je bio dosta duboki, išle su na nogu, međutim do kraja 19. stoljeća gaće spadaju na kukove gotovo nisko, učkur je ostao na istom mjestu, tur se smanjuje, a gaće idu do škljanaka dole, znači ne više do kraja. Gore imamo jedan džemadan, dakle jedan prsluk koji ide ispod i onda iznad toga prsluka ide mintan, to je ovaj kaputić dugih rukava koji ima te trokutarske završetke koji se preklapaju na prsima i čak se zakače tu i zapravo taj mintan ima i šuplje rukave, tako da se ne moraju obući rukavi, nego se kroz rupu ispod pazduha zapravo rukavi izvuču, odnosno ruke se izvuču. I zapravo oni nisu imali neko veliko donje rublje, tek dolaskom na Rugovo, na tu Rugovsku klisuru, oni počinju nositi kamiše, dakle košulju i vunene pothlače. A za svečane prilike su nosile ovakvu kukuljicu, kakva je opće dinarska karakteristika i nalazimo je u Konavlima, ali i u recimo području koje ćemo kasnije vidjeti Vrlike. Ona se zove na području Rugova Kalagan, a na području Niša, odnosno Vrlike, Krlaga. Znači, vrlo slični su nazivi, a nešto su različiti u odjevni predmeti. Isto tako, moramo vidjeti, imamo gajtane crne na svakom dijelu te odjeće. Gajtane su radile žene, radile su ga kod kuće, dvostrukim prepredanjem vunenih niti i to su radile na jednom posebnom stroju koji se zvao koš i na njemu je bilo 10 štapića preko kojih su one prepletale i izrađivale taj gajtan, s tim da je prije toga tih daščica, odnosno tih malih batića, bile korištene koštice od kozjih noga da bi se taj gajtan napravio. I naravno na glavi je kapa, takozvani čulaf, kako se gdje zove, inače prije je bio više kao odsječenog vrha, onda s vremenom se svodi na ovaj polukrugni kojega danas poznajemo kao glavnu odrednicu albanske narodne nošnje i Albanaca na Kosovu.
Sada idemo malo nešto bliže, a skoro bi mogao reći u našu šokadiju, iako to nije šokadija jer je to Bosanska Posavina, ali zapravo jest. Kako jest, zašto jest? Prvo se moramo malo upoznati s terminom šokac da bi shvatili kakva je ta nošnja. Dakle, termin šokac, ne znam da li ste ikad čuli, više je izvora za taj termin. Ivan Frano Jukić je jednom zabilježio u Bosni i Hercegovini da šokac znači da ta riječ dolazi od riječi šaka, jer se šokci krste punom rukom sa svih 5 prsta, za razliku od pravoslavaca koji se krste sa 3 prsta. I to je bila pejorativna oznaka u Bosni i Hercegovini za katolike. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje od mađarskog šokac, to su rekli kad su došli naši pitat Matijaša Korvina neke olakotne da im nešto da, neki pogodnosti, on je rekao to je mnogo i to je šokac, to je ta riječ. A treća je zapravo vjerovatno najtočnija, to je da su to stanovnici takozvane župe soli, odnosno oko Ustore gdje su bili veliki rudnici soli. I to zapravo znači slanjanin, odnosno onaj koji živi blizu rudnika soli. Jer sok kut na mađarskom znači rudnik soli. I onda je najvjerojatnije da je to. Ti stanovnici koji su bili tamo naravno pod utjecajem Turaka, odnosno islamizacije, teškim uvjetima, oni iseljavaju već u 17. stoljeću u Slavoniju, a onda kasnije pod fratrima idu i u Bačku, i u Banat, i oko Pečuha, i oko Temišvara, dakle svugdje nalazimo te naše šokce. I dakle sad ćemo na samu odjeću. Odjeća je naravno pamučna, rubina, dakle košulja, dolje su gaće, one su bojane u plavo, odnosno u plavilo, a plavilo vam je ništa drugo nego modra galica. Ta modra galica se koristila svugdje, od bojanja prozora do odjeće, do poljoprivrede i tako dalje. Nadalje vidimo da je ukrašena ta rubina sa svilenim cvjetićima, plavim i bijelim, i isto kačkanim dijelom oko košulje i rubovima hlača, odnosno gača i ovratnika. I gore je naravno prsluk, odnosno fermen, koji je isto nosio, uglavnom ovo je malo svečaniji, mogao se nositi jedan sukneni obični, ali to je bilo rijetko. I na pas, naravno tkani pas u 4 niti, bogato ukrašen sa srmom i sa ovim kiticama koje su pletene i koje se zapravo sastoje od te 2 crvene boje, pjane turske takozvane, i ove žiži crvene koje su ih karakterizirale. Inače, oni su još nosili klobuk, kao što svi Slavonci i nose, i naravno torbu ili torbak. Pa je onda postojala jedna uzrečica, lako ti je poznati šokca, kaže tera gicu i nosi torbicu. Tako da su to bile neke šaljive uzrečice po kojima se oni mogli prepoznati. Dolje su naravno nošene cipele i kažem, ova je nošnja inače iz Bosanskog Broda, to je jedno selo zapravo u Bosanskom Brodu, i nije ova tipična nošnja nekog pučanina, odnosno seljaka siromašnijeg, nego nekog imućnijeg seljaka. Evo, toliko o tome. Sada opet idemo u našu dragu Zagoru. Već smo govorili o Albancima i o Kosovarima. Oni su dio Zagore, možemo reći balkanske, odnosno možemo reći da su oni Dinarci iz Balkana, a ovo su Dinarci naši. Već sam govorio o tom kaputu koji dijeli naziv sa ovim kaputom iz Vrlike. Nadalje moramo spomenuti da ove gaće su vrlo stare, jer one su zapravo išle, to su uske hlače koje su išle, nisu klačne široke hlače, i one zapravo se razvile, njihovo ime je došlo, Benevreke ili Benevreci, se razvilo iz keltske riječi brake, što je zapravo značilo pokrivalo za stegno. I od tada je taj naziv, tako da možemo postaviti da je to vrlo velika starina, kao što je mnogo stvari na vrličkoj nošnji, inače dinarskoj nošnji toga tipa, možemo dovesti duboku starinu. To je i ova kapa, inače ove kape su bile više svedene na vrh, na špic, pliće, ukrašene također crnim koncem, onda se to svelo na otkinuti ravni vrh i dublju kapu, ali ove koje su bile na stožac, one su vjerojatno, možemo i naći analogije sa japodima. Tako da je tu dosta toga ostalo sačuvano. Tu je i krožet, to je ovaj prsluk koji vidite na momku. On je ukrašen, dakle, bogatim ovim čojom, crvenom čojom i vezom koji imitira kuke. Taj vez inače poznajemo kao građa, dakle, i on se vrlo
težak je za izraditi, žene su ga skupljale, rezale i nadođontavale gdje je trebalo. Tu je naravno košulja i dolje su naravno, ovo se zove obuća, dakle ova vrsta čarapa se zove obuća, ona se sastoji od jednog pletenog dijela čarape ispod i ovog gornjeg grlića ukrašenog na modrom suknu koji ima upravo te, evo možete svi vidjeti te vitice, kuke i te biljne ornamente, upravo te kuke. Ako znate, možda ako ste ikad u prirodi promatrali kad nikne bob ili grah mali, kako onaj mali zavijutak se pojavi. To vam je to. I znači to je simbol rasta i vegetacije, a inače na samom, možeš otvoriti ovu stranu, evo ima krugova ovdje. Dakle, obično ovi koji su bili bogati imali su i ovakve krugove od čoje koji su bili isto vezeni kukama, oni su se zvali kola i oni su isto apotropejska sredstva, zapravo su štitila od nekih neugodnih pogleda koji su mogli dovesti do neke nesreće ili slično, ali oni su također imali i te svastike i ta kola, zapravo taj jedan solarni element kruženja, cikličkog obnavljanja prirode, ali obnavljanje roda i poroda. Na nogama ima opanke od goveđe kože i odnosno pamučni preplet gore na hlačama i tu je čuveni pas, dakle od struke koji je sastavljen zapravo od niza tih vunenih niti povezanih crvenih, isključivo povezanih sa šarenim preko koji završava skitama koji inače uvijek moraju ići na desnu stranu. Hvala. I na kraju opet naše drago Prigorje, Šestine i okolica. Dakle, kao što je kolegica rekla, to je dio koji zapravo nije, mi smo ovdje imali priliku vidjeti sad u mom slučaju i panonsko i dinarsko utjecaj. Ovo je pak jedan utjecaj Srednje Europe, alpski utjecaj koji dolazi u okolicu Zagreba i to je uglavnom obrtnički rad. Možemo vidjeti da ima lajbek, to je ovaj bogato ukrešeni prsluk koji je obično na leđima mogao imati i zapravo izvezen natpis Isus Krist, IHS, ili je moglo biti srce. A on je crvena, gore je bio dodan obratnik, također tu je bila i surka ili surina, muška smeđa, opet koja je rađena kod obrtnika, dolje su hlače, odnosno gaće i gole rubača, košulja i na glavi je škrlak, dakle taj tipičan poznatljivi klobuk Prigoraca, dolje su nosili čizme ili su pak nosili posebnu vrstu opanaka, takozvane šestinske opanke i zanimljiva je još jedna stvar, oni su isto nosili kišobrane, odnosno ombrele, a zanimljivo je da Etnografski muzej u Zagrebu ima jednu ambrelu iz čilipa koja je modra i koja je zapravo rad šestinskih kišobrara, kako bi ih nazvali, a oni su je na terenu našli u čilipima i čuvaju je u svojoj zbirci. Na oko vrata je nosio svilenu maramu za svečane prilike ili jedan posebnu vrstu marame koja se zvala petokrunica, tako nekako. I naravno tu je i kožni pojas koji je isto bio sastavni dio te odjeće. Redovi puca su bili različiti, uglavnom od olova, od 6 do 10 tih redova olovnih dugmadi na ovom prsluku koji je bogato ukrašen čojom raznih boja. Kažem, on je uglavnom obrtnički rad i zato je tako i reprezentativan i uvijek ga je lijepo vidjeti na sceni. Hvala, to bi bilo to. Na kraju bih samo rekao da je čitav niz ovih kostima koje ste vidjeli bio sastavni dio Linđovog repertoara. Kad sam govorio malo prije o šoti i odnosno o rugovskoj nošnji, zaboravio sam reći da je bio poznati rugovski mačevni ples i šota koji su se izvodili skupa u Linđovoj koreografiji, a ta šota, sad usput kad vam objašnjavam malo termine da saznate nešto novo, ta šota zapravo znači patka i taj šota znači ples patki i zapravo to je isto nešto ala naš Linđo gdje se ti muškarci kao paci, dakle nadmeću na tim djevojkama. I tako da je ta rugovska bila dio te koreografije. Isto tako vidjeli smo i Posavinu. Posavina ne znam da li je baš bila dio repertoara, ali svako nošnje bile reprezentativne. Kad sam konzultirao kolegu glede ove Posavine, on je rekao da je to izvrstan primjer zaista vrlo stare i vrijedne nošnje bosanske Posavine. Evo toliko od mene. Sada ćemo na kraju još pozvati sve naše drage sudionike da izađu u jednom defileu ovdje, da vidimo svi još jedan taj pregled i pozvao bi kolege Barbaru i Branku da dođu do mene ovdje da zajedno ispratimo naše kolegice.
i kolege. Slobodno naprijed u polukrug stanite, tako da se vidi sve lijepo.